Sanibonani-ke kuzo zonke iy'ndawo la ozofinyelela khona leli zwi leli likhuluma njengamanje-ke lo nibekelayo njengamanje-ke uyena-ke uMjozana umpromoti womculo wesintu bathi abanye-ke ufoqane bethi abanye uxebuxebuxebu licolo loshana labathathu bese bethi abanye-ke umabheca amelelezaleni kubo kwazize phela kubo akunansimu kanti bathi abanye-ke ufuqane uqobolwano bethi abanye umdolofiya bese ngithi mina-ke ngiyilo-ke igcoba kahle ngithi nje namhlanje-ke ke ngigijima madoda ngishone khona lana-ke empendle lapha ngizolanda khona laphana-ke iciko likaMaskandi elikhiphe ingoma entsha sha ingoma nje ethi ama-ex igama lakhe-ke uMondli sizakhona lana-ke empendle bafethu ngicela ukuthi-ke nigijimele khona laphana-ke ku-YouTube mawufika laphana-ke ku-YouTube-ke uzofika ubhale ukuthi Mondli ubhale ngamagama amakhulu wodwa bese kuthi underscore ubani-ke u-underscore-ke ileya dash leyana ephansi hayi phezulu bese uphinde futhi uthini-ke uthi AM bese uthi XEX uthini-ke Mondli ngamagama amakhulu uthi underscore okudash phansi bese uthini-ke uthi AM bese uthi-ke ushiya isikhala bese uthi-ke EX ngamanye amazwi-ke afuphi-ke ubanike lona-ke promoter njengamanje-ke uyena-ke uMondli soni madoda-ke iciko leli-ke linephimbo limnandi kakhulu mina mangimbiza-ke ngithi-ke inkosi yama-backing uzoshaya lapha ingoma engithande kakhulu-ke entsha sha ngithi phume ethangi noma ngithi phume izolo mangabe ningaphosisi igama layo-ke ithi-ke ama-ex ingoma engizoyipromota njengamanje kodwa-ke mangabe iya laphana ku-YouTube link i-YouTube link-ke angene ngayo ithi nje-ke Maskandi First baphumule-ke bangabaciko-ke amaningi kodwa-ke mina-ke ngizopromotha-ke ubani-ke uMondli ngaphandle kokuchitha isikhathi nanokukhuluma kakhulu ake nithamele-ke nansi-ke ingoma kaMondli ethi ama-ex. Ngishona khona laphana-ke empendle lapha ngilanda laphana-ke insizwe bathi-ke uMondli uthi nje ama-ex house nyagas house ngikhethe ngishona lapha nje-ke empendle kanti ubani igama lakhe uMondli house kanti lona khuluma njengamanje-ke uyena-ke uMjozana swereni madoda-ke insizwe yaduma kakhulu ngonyaka odlule swereni madoda ebuyile wade vakashile njengamanje house kanti-ke linsizwe neculo lapha njengamanje ethi-ke ama-ex ubani igama layo uMondli ke ngithanda kakhulu mangabe sabheka kule ngoba lena intsha yena labana-ke ku-YouTube sukuni madoda alela ama-backings yabana ama-backings house ngifuna masangena ngalelize lelencane kade lengane lalela ulalisize kahle hey lalela lincane house asanyuka amalakho ayuzobani usogcabode sabona wesogcaboshe enzolana ngipromotha njengamanje bathi igama layo ubani uMondli enzizolana kwaduma kuphi khona empendle house yangabe pholile kodwa emnandi yangabe nomsoco lona iproject ubanike lona sescreen njengamanje-ke uyena bathi banike uMjozana wasethi usogcaba sekunjani ngathi ngiyaphila mina mfethu house
bo. Hey bo. Hey bo. Hey bo. Hey. House. House. Ay. 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 Ay bafowethu. Yabona makhulunywa ngomaskandi, khulunywa ngezizwe kanje, yabona makhulunywa ngomohle, umfuka duma empenhle, ukhulunywa ngezizwe icula kamnandi kanje. House. Eish. Eish. Hayibo. Yazi mnandi ngoba bafowethu. Nayizwa nina ngomuntu mnandi kanje bafowethu umzoyi ngaphela. House. Ay, lawa Beckings lawo Nkosi yami. Eish. House. Nyuka lapha efaseleni, wemohle, nyuka lapha efaseleni. Nyuka. House. Azobona ukuthi mnandi le ngoma lena ubona ngama-likes athi 500 likes. Bathi-ke lona ecula lapha njengamanje uyena uMondli uthi nje ama-X. Hayi. Hayibo. Yabona umuntu akajona ngoma la likhona ku Spotify bafethu. Ikhona lapha na ku YouTube. Kanti bona yathi manje ngifethe ngiyabheka lapha. Ibhale ukuthi nje Mondli. Hayi. Yabona makuthiwa khona imaskandi hit. Yabona makuthiwa athi ngiphinde. Anizwanga kahle. Yabona ke ngabe ukuthi ke uyafisa ukuthi uyizwe le ngoma lena we twins le ndedane kanye nawe sogabahle. Uyangena lapha na ku YouTube uqonde isikeba semhlophe. Insizwa lena yasempenhle ibhale ukuthi ke Mondli ubhala ngamagama amakhulu ke masubhala lapha na ku YouTube uthi nje Mondli basuqethe ubhala ukuthi Mondli ufaka u_. Ubani ku_? Lo dash lo yanomncane lo ongaphansi u-dash lo abantu hyphen ngokwe English kodwa ke u_ lo phansi hayi lo phandle ndawo u-dash uthi Mondli ngamagama amakhulu bese uthini uthi under phansi under uthi underscore bese uthini ke ama-X mobhala ama-X umbhala isilungu yabona uthi am as if uthi I am listening to whom? To Mondli. Kwajabule twins sabona we twins insizwa ngamaphumulo insizwa lena ke ngejwayele kakhulu kulena u-twins insizwa yakhona lena ngamaphumulo ehlala lena eMlazi kukupho lapha eMlazi we twins lendidane kwaje yini konje lapha sengilibele mfowethu kade sagcinana ngithe ukuthi yaphela lapho khona mfowethu ya ufithi ke Mondli ngamagama amakhulu uthi underscore bese uthini EX ugqoke iskipa esimhlophe uMondli wathi ngimlalelise ke le ngoma angisesikhuluma kakhulu kodwa lizovuka phela usinga awuthi sisi uthi kusocabashi hayi uyakhuphuka lo mfo uyamuza ukhuphuka kanjani lo mfo mfowethu aphinde nimlalela ulalele ntamba eish house hey kodwa ngisukuma mina ngeke ngiyasukuma ke mina manje ngiyasukuma yabona emshadweni yabona sangishadelwa we Nkosi yami yo hamba ngathi ngenzela amaqanda house abana sitanakazana sake sifishane sigaba house yes wathi nsi lendidane asize nanguMondli utheni ke house hayi ngeke bafethu mnandi la ngoma lena lale yo nesi mnandi kanjani ngoma labafethu sabona wama face records house lale libheke ngeke
ulalela ibacking masizongena ulalela ibacking ngathi engane encane yakukhumbula umphondi lo ecela amagesi ulalela ibacking athi silindi wathi silindi dani alalela ibacking house 1 2 3 yo Lingashibodo lapho. Hayi. Lalela kancane. Where's the backing with the gas and the backing? House. Hayi ngeke bafethu ngeke. Hayi manje phakathi mafethu. House. Hayi. Bafethu 1000 likes bafethu ke. Mina igama lami ke ngingomtshozana ke usikhopha sentoba simqabule zamsona ke kwaqwa. Uma nalahlethele dodona kuze usegaqele etshetshe. House. Hayi siyabonga sokuthi silendidane othi ke uthi silendidane imnandi mfowethu umnandi umsebenzi bafowethu bacula abanye abantu bafowethu mina ke bafowethu sengiyahamba bafowethu bengivakashela bafowethu ke ngimatasa bafowethu hayi asale sengiqedana ngoba lapho sengiyaphuma bafowethu 1000 likes. Hayi bafowethu bacula abanye abafana manje uthi uthunsilendidane babayo mfana mfowethu ngiyabonga kakhulu uthunsilendidane mfowethu ngizokuthinta laphana ku WhatsApp mfowethu ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ungi-attenda ngibonga kakhulu laphana ke nakuinsizwa ene-studio kanti bafuna ukurecorda bafethu abanele laphana ke kuyima-first record lalela packings house hayi bafethu house bafethu abulale wenkulunkulu baba ngiyacela abulale wonke ama-ex emhlabeni awabulawa ama-ex bafethu akusho-ke kodwa mina-ke kusho ubanike laphana-ke kusho uMondlo Mfokaduma kanti bangabe ungena laphana-ke ku-YouTube noma ungena laphana ku-Spotify uyabhala uthi Mondli uthi _ bese uthi AM bese ushiya isikhala bese uthi EX ongamanye amazwi ama-ex iculo bani uMondli Mfokaduma bafowethu nisale kahle bafowethu nisale kahle bafowethu bengivakashile namhlanje mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyophinde nginivakashele ngiyazi sekuphela unyaka ngangeni ku live kodwa loyo 10 minutes lowo ngingenile namhlanje lowo 20 minutes lowo uzosho lukhulu kwempilweni zabanye abantu uzosho lukhulu kwamanye amaciko uzosho lukhulu kubalandela abalandela umjozana uzosho lukhulu kuna noma ngawubani obuka lo live ngibonga kakhulu bafowethu isandla sedlula ikhanda hey Vanessa how's it Vanessa hey bye thank you wow